Lilong Esigi Manung Chanalaiba, Lilong Atau Kong, Mamang Laikai, Laifrakpam Tabaturel, Mapal Gilambi, Sembi Haiduna, Gasilaikai Miamna, Mipam Pangtuktuna, Tongan Bawarip Kaya Lokre, Hiramasigi Matangda, the Youth and Social Development Organization ki advisor MD Abdul Nasir Nahai, Atau Kong Mamang Laikai Asi, Hiram Kayada, Sotaraga Lady, Mafam Asida Ladiba, Mini Damasigi Tong, Maram Chadabana, Lahu Singuda, Chauna, Pudung Chadaba Mayong Nahalay, Masida Sunatana Atau Kong Mamang Laikai ki Turel Mapal Lambi Asiso, Matam Kuina Semidaba Maramna, Nongzutagi Matamda Lekum Topa Amadi, Kalentadan Oful Kahena Hobana Miamda Awaba Ohele. Hiramasigi Matangda Manipur Laingak, local MLA Amadi Marilainabo Authority na Atubada Meeting Jangdrabadi, Atau Kong Mamang Laikai Asililong Esidagi Tongan Tari Haina Lautopio, Miami Wakada se Makatana Tabidrabadi, Makal Makaki akan Bakongjang, Jangsilagani Haina, MD Abdul Nasir na Makataki. Lambi asi nongju tha laktringai manungda mari leinabo authority na maru oina local representative na amuktang mieng changbiraga lambi asi amuktang parjagi ning thungnanaba semjin biyo haibo afamsi media gi thongda thamjari